Mungu. Somo wach mondiki wuok. Nasoma neno ambalo limeandikwa katika kitabu cha Kutoka 3:7. 2 aya ndogo 7 mawacho niya, ambayo yasema, kendo Jehova nowacho, tena Yehova alisema, adieri aseneno sand mar joga manie Misri, kweli nimeona mateso ya watu wangu ambao wapo kule Misri, kendo asewinjo ywakgi, tena nimesikia kilio chao, nikech joritgi, maana wale walindaji wao, newera ang'eyo chandruokgi, maana najua dhiki yao, kendo aselor, tena nimeshuka mondo awargi e lwet jo-Misri, ili niwaokoe toka mikono ya Wamisri, mondo agolgi e pinyno, ili niwaondoe kutoka kwa mji huo, akelgi e piny maber, niwalete kwa mji mzuri, kendo malach, e piny mopong' gi chak gi mor kich, ambayo ni pana na imejaa maziwa na asali. Fwenya 19:11. Kwa Ufunuo 19:11, eka naneno polo koyawre, ndipo niliona mbingu limefunguka, kendo naneno ambuor marachar, tena nikaona nyeupe, jal moidhe iluongo ni ng'amigeno, yule ambaye amempanda ni yule ambaye anaitwa wa kutumainiwa, kendo jaadier, tena ni mkweli, nikech ong'ado bura kare, maana anakata hukumu ipasavyo, kendo kedo kare, tena anapigana vita ipasavyo. wengene liel ka ligek mach, Macho yake yanang'aa kama moto, kendo simbe mang'eny, tena taji nyingi zipo kichwani. agone Nyasachwa ni oketa mondo asom wach malong'o maler e muma. Mungu ambaye ametuleta jioni ameniweka nisome neno litakatifu lizuri katika Biblia. En wach mawinjo yot ahinya, Ni neno ambalo kulisikia ni rahisi sana, to kata ka winje nyalo bedo matek, to wanachwale kiwango ma ibe ni yud koyot winjo. na hata kama itakuisikia itakuwa ngumu, basi tutaieleza ili nawe ufikie kiwango cha kuisikia. Nyasaye wuoyo kod Musa, Mungu ananena na Musa, to wacho ne Musa, nadier asewinjo ywak mag joga e piny Misri, na akamwambia Musa kwamba kweli nimesikia kilio cha watu wangu kule Misri. e ywakno omiyo an Jehova Nyasaye alor mondo aresgi kagologi oko e lwet jomodiyogi piny. Kwa hiyo kilio imenifikisha mimi Yehova nishuke ili niwaokoe toka kwa mikono ya wale ambao wamewateka. Mbakano e kind Nyasaye gi Musa ne okowe Musa ka okonyisi kumotere Israel. Hiyo gumzo kati ya Mungu na Musa haikumwacha Musa bila ya kumwambia mahali wakopeleka Waisraeli. Nowe Musa kowachone ni chutho agolo Israel Misri tachomo kodgi Kanaan. Na aliacha kama amemwambia Musa kwamba kweli na watoa wa Israeli Misri na nawaelekeza kule Kanani. To ochako wachone Musa, Na akamwambia tena Musa ni kama tere Israel no en kama ber, kwamba mahali ambapo nawapeleka wana Israeli ni mahali pazuri. Kardagno en kama lach, Hapo mahali pa kuishi ni mahali pakubwa. to kendo chiemo ni e iye, Tena chakula ipo ndani, opong' gi chak kod mor kich. imejaa maziwa na asali. Ochalo gimonyiso Musa ni Israel ok nobed gi thagruok ka gichopo e singruok kama Nyasaye ne dwaro. Inakaa ni kana kwamba alimwambia Musa kwamba Waisraeli hawatateseka wakifikia agano mahali Mungu alikuwa anataka. Koro muma wacho ni Nyasaye ne nigi mipango maber kod Israel kigologi Misri. Hivyo agano nasema kwamba Mungu alikuwa na mipango mizuri na Waisraeli akiwatoa kule Misri. Mane momiyo nochwalo Musa gi teko mang'eny mondo ringi odhi ogolgi oko. Niposa alimsongesha Musa na nguvu kuu ili aende akawakomboe. Wach maduong' en ni Nyasaye ok lor mondo odhi ores ng'ato kapok owinjo ywak. Neno kuu ni kwamba Mungu ashuki kwenda kumkomboa mtu kama hajasikia kilio. Tiende ni kata sundu kama Ruoth ochike romo momiyo wan kane,
Yamaanisha hata Sondo ambapo Mungu ameandaa mkutano ndiposa tuko hapa. Obiro nikech osewinjo ywak mar jomoko i Sondo. Imekuja maana amesikia kilio cha watu wengine ndani ya mji wa Sondo. Imae momiyo lor e dund jonabi mondo kel wach manyalo golo ng'ate ywak. Ndiposa ameshuka kwa sauti ya manabii ili atoe mtu mahali pa kilio. En adiera ni kama wantiere ni ng'ato ka ng'ato nigi ywak. Ni kweli mahali tuliko kila moja ana kilio. Aina mar ywak ema nyalo pogore kaluwore gi pek ma ng'ato nigo. Aina ya kilio ndio yaweza kuwa tofauti kulingana na uzito ambao mtu anao. Kibedo piny kiwuoyo gi ng'ato tibiro winjo ka gimochwale momiyo gike ywak upogore gi mar jirani. Ukipika na mtu ukaketi naye chini utasikia kwamba kile ambacho kimemfikisha kwa kilio ni tofauti na ya jirani yake. Gimomiyo muma nyalo chunowa matek mondo injili yal ne ji duto. Sababu magano laweza lutulazimisha kwamba injili ihubiriwe kwa watu wote. Okadwa wacho ni kosewari to ywak onge. Sitaki kukuambia kwamba ukishaokolewa hakuna kilio. Nikech ka ng'ato osewar moyie mondo wuoth gi Nyasaye, maana kama mtu ameokolewa akakubali kutembea na Mungu, bado nyalo gike ywak ka chunye ywago kako nego bero bi. Bado anaweza zikia kilio kama moyo wake unalia jinsi ambavyo wema unapaswa kuja. Onyalo gike ywak kaluwore gi got motwenyo mondo kel gima ber kamarach oketho. Anaweza fikia kwa kilio kama anapanda mlima akili alete chema mahali ambapo ubaya upo. Wach maduong' en ni Nyasaye chiko ite mondo winj kabe nitie ng'amago milome mar pek. Neno kuu ni kwamba Mungu ametega sikio ili asikie kama kuna mtu anapiga mayowe ya uzito. Emomiyo Sondo wan gadiera ni Nyasaye noseneno ka ywak nitie. Ndiposa Sondo nina uhakika kwamba Mungu aliona kama kilio ipo. Kendo abiro chaka wache ni jowadwa kik wamak brek mar biro yalo ka. Tena nitasema kwamba wenzetu tusishike breki kuja kuhubiri hapa. Wabiro yalo makata bed ni chalo nade to wabiro yalo. Tutakuja kuhubiri hata kama ni njia ya aina gani tutahubiri. Kata bed ni wasigu wachang'o to wabiro yalo. Hata kama madui anasema nini tutahubiri. Kendo injili ni onego yal iga ka iga maok omako brek. Tena hii injili ni vyema tuhubiri kila mwaka bila kukoma. Kato leo ma jomoko koyudo konyruok to joma notimo ne kinda to Nyasaye nomi chudo moromo kodgi. Hata kama imekwama wengine wajapata usaidizi, wale wamekubali Mungu atawapea kile wakufanana nao. Kendo minena abiro wacho ni Nyasaye mawuo malo mondo tine gi teko gi mwandu ok noweu makoduogo kelo duoko. Wamama zetu tutasema Mungu ambaye mmeinuka mfanye kazi na mali yenu hata wacha kupea jibu. Gimamora gi weche Nyasaye ni gin weche mamol mos ok negi gi wang' gibiro ka sa geromo piny nong'ene kare Nyasaye ne nitie. Kenya inafurahisha na neno la Mungu inakuja pole pole, baadaye dunia itaona ya kwamba kumbe Mungu yuko. Wacho nyoro ne ok wabiro yalo kapora mapok waneno katiyo. Tulisema jana hatujakuja kuhubiri msaa ambaye hatujaona ikifanya kazi. Wabiro mondo yal wach Nyasaye ma waseneno gik madongo ma wach notimo. Wala tumekuja kuhubiri neno la Mungu ambaye tayari tumeona kwa macho makuu ambaye hiyo neno inafanya. Kech wach ni wan be nonwang'owa ka piny ochamowa makar donjo maber to ne waongego. Sababu hii neno itupata kama kuna pali pasuri pa kuingia. Tubiro mare no anwa piny mondo wane gik madongo ma polo nosingo ne jomowaro. Lakini kukuja kwake ilitoka chini tuone vitu ambaye mbingu iliahidi kwa walokole. Kendo kanya winjo kaja tich Nyasaye udugangi penjo ni toeri gima ng'ato ni full no sene ni Nyasaye tok wuotho kod waro katarado gi waro. Nilisikia kama mwana wa ugangi anauliza ya kwamba ni kitu gani mtu anaweza sema baadaye ya kukutana na wokovu ama baadaye ya kupata wokovu. Taparu weche madongo masene ni Nyasaye nyaka nobi kaito waru chunya. Nikawaza makuu ambaye tayari nimeona Mungu tangu aniokoe roho yangu. Nyasaye manobiro tonwang'a ka piny ochamowa e dalawa ka geno onge. Mungu ambaye alikuja akapata kama dunia imetuacha kwa boma letu kama kuna tumaini. Ok nini wawuoke kore yath maonge anyuola kod remo mane wawuokie. Si ati tulitoka tu bila wokovu wala damu ambaye tulitokea. Remo ganyuola no ne ok nyal golo yo loke otodo manyachien nosowa. Lakini damu na ukoo angeweza kututoa sisi kwa matope ambayo shetani aliweka sisi. Bang' fwenyo waru kendo wa malo mondo wuoth kode. Baada ya kugundua wokovu na kuinuka ili nitembee naye, na fwenyo ni wuotho
gi warruok nigi gode mitwenyo mondo piny ong'e ka Nyasaye no jadiera. Niligundua ya kwamba kutembea na wokovu iko na milima ili dunia aone ya kwamba huyo Mungu ni wa ukweli. Narado gi lweny mobiro monja kosewara kendo asebedo jayalo. Nilikutana na vita ambayo ilinikujia kama tayari nimesaa kuwa mhubiri. Mano nomiyo aneno ka wasigu biro mondo neg nyathina manyuolo. Hiyo ilifanya nilione ya kwamba Shetani alikuja auwe mtoto yangu ambaye nimesaa. Ne ok ochane ni nawuok kalo injili e piny Kanyada got Kokech. Haikumsumbua ya kwamba nilitoka kuhubiri injili eneo la Kanyada mlima wa Kokech. E dalago ng'oma wiya ne ok owil nyaka giwach mana yalo otieno mar Sabato. Kwa boma la Kinong'oma sikusahau na jambo ambaye nilihubiri kwa siku ya Sabato. Wasigu nobiro kaeto diyo nyathina chieng' wuok tich kadok Nairobi mogo piny. Adui alikuja akashika mtoto yangu kama nilienda Nairobi akaangusha chini. Tae karomo saa 6 kaduogo tikona ni nyathino chal gima pache lokore. Ikifika saa 6 nikirudi wananieleza ya kwamba huyo mtoto ni kama kichwa yake inabadilika. Otieno saa 2 wasigu nosegik mondo tiek tich manokelogi. Usiku saa 2 adui ilifika tamati amalize kazi ilimleta. Saa 3 otieno nawinjo uwi ka ji ywak ni nyathina otho. Saa 3 usiku nilisikia mayowe watu tuwakilia ya kwamba mtoto wangu tayari amekufa. One wadok e wuoyo gi Nyasaye. Tulirudi kunena na Mungu. Jowa noringo mondo lawgo osiptal kiparo ni pod ongima. Watu wetu walikimbia wakimbize naye hospitali walidhani ya kwamba angali hai. Ne wadonjo Igolo Hospital Kangemi gorofa mar 4. Tuliingia Igolo Hospital Kangemi gorofa ya 4. Nawinjo ka daktari mulo nyathina to kone nosetho. Nilisikia daktari akiguza mtoto yangu akasema ya kwamba tayari alisakufa. Nopiele makatemo gima pingo to kona ni mondo ndikna barua wadhi Kenyatta ter nyathi mochari. Alitandikwa chini nikijaribu kulalamika waliniambia ya kwamba waniandikia rafa niende kule mochari. Unaparo Nyasaye kudu weche mane wawacho kode chako wuoth. Niliwaza Mungu na maneno ambayo tulianza naye tulisema wakati wa kuanza mwanzo. Wach maduong' manokona kan go otieno e dir thim kondigi ywak to walamo Nyasaye. Jambo kubwa lilieleza usiku wakati tulikuwa tunaomba Mungu lakini fisi ilikuwa inalia. Noyiena nawuok adhiyo ayal injili lwenje duto manobino malo mondo radgo. Alinikubalia nitoke niende nihubiri injili vita sote ikikuja atainuka kutana nayo. Mane wach manomiya dok kakuni Nyasaye ne sa oromo adwa neni ka in Nyasaye. Hiyo ndio jambo ilifanya nirudi nikaambia Mungu ya kwamba wakati imefika nataka nikuone Mungu. Unapenje ni Nyasaye ni ibedo wendo dala na tarua kita kowi gi mwandona. Nikamuuliza ya kwamba Mungu ulikuwa mgeni wangu kwa boma langu, nikakukaribisha nikakusindikiza na mali yangu. Wach ni momiyo jothurwa ne koni gimodonjo ni magiri jo Illuminati mar jochiende. Na neno lako nilifanya wakwetu wanasema hii Kenya imeingia ni Illuminati ni wa shetani. Wero ni wach na ni kawuno jochindo golo mumelo eta mondo kikayal. Nataka unieleze ya kwamba leo shetani ametoa Biblia kwa mkono yangu ili nisihubiri. Asebedo kanyiso mon gi chuo ni ka ng'ato nigi Nyasaye to onge mare mathoka tin. Huwa ninasema kwa wanawake kwa wanaume ya kwamba yule aliye na Mungu hakuna mtoto yake anaweza kufa kama ngali mdogo. Kawuno kama odiagi ka te wach na ne okataka wuog mondo awach wacha e lela ka ji winjo. Leo kama hii imenishika na hapa uniambie nisitoke nje hadharani niseme hiyo jambo kama watu wanasikia. Unadok mondo luong Nyasaye koromo saa 6 motieno. Nilirudi niite Mungu ikifika saa 6 usiku. Ka nyathina uriere otanda. Kama mtoto yangu amelala kitandani. Ng'uono gi loch gi nyalo gi teko mar jal madwa yalo sani. Na neema na uwezo na usindi ambaye kwa yule nataka kuhubiri kwa sasa. Nolori hospital saa 6 otieno maneno ka nyathina ofuyo. Ilisuka hospitalini saa 6 usiku mpaka wana mtoto yangu imepaa. Maneno ka dhoge golo pi gi ng'ok gi ume. Nimeona anatoa maji kwa domo yake. Luro ne okomaka na donja gora ka ywayo tang'udho talemo. Uyoga haikunishika nilikimbia nikaanza kuvuruta naomba. Ratego no nodwoko na ngima mar nyathina no kawuono ngima dhi e university. Huyo mwenye nguvu aliregesha maisha ya mtoto yangu leo ako chuo kikuu. Tena ni abiro yalo gima ng'eyo ni tiyo ngima. Nitahubiri Kenya nimejua na kutega masikio kwa maneno ambayo Mungu ametuleta nayo Sondu. Kati sekale pek machal nade onge gima tek matamo wach mwadwa yalo. Hata kama umepita kwa uzito aina gani hakuna kile inashinda kile tunataka kuhubiri. Odhiamba gike mbaka maje ogo gike kod Musa mawuod Yokabed. Jioni nimefika kwa ngumzo ambaye Mungu alifanya na Musa mwana wa Yokabed. Amor gi Nyasaye makuwuok mondo dhi gi ng'ate lweny to kuongo losi mogik kare. Nimefurahi na Mungu akitoka na mtu aende naye vitani anamtengeneza iwe sawa. Kende konde gi gode
gode gi apaka gi yolni gi bugni mikale, kwa kila kona, milima na mabonde ambayo unapitia, ini orako kata ini mazoezi ma Jehova Nyasaye sudogo kodi, uko kwa mazoezi ambayo Jehova Mungu anasonga nawe, kech lweny ni mbele, kwa sababu vita yu mbele. Nyasaye dwa nolosi kiwango ma kigike lweny to kikiduok koloi. Mungu anataka kutengeneza, ukifika kwa kiwango umefika vitani usirudi umeshindwa. Wating bado na Yesu, Tuinue mkono yetu kwa Yesu. awacho godhiambo ni Nyasaye no amalo mondo los Musa. Nasema kwa jioni Mungu aliinuka ili atengeneze Musa. Ing'eyo ambe ang'eyo ni Musa mwawuoyo kuome, Umejua nami pia nimejua Musa ambaye tunanena juu yake. mawacho ni nodak dala joka Farao. Biblia inasema ya kwamba aliishi kwa boma ya Farao. Manogi kachal kagimo wuok e remb odgi kama nonyuole. Mpaka alifika ni kana kwamba anatoka kwa damu ya boma yao mbali alizaliwa. Mano oluonge ni wuod nyar joka ruoth. Mpaka akaitwa wana wa mfalme. Nyasaye nokete mazoezi kae ni practice. Na Mungu alimuweka kwa mazoezi akiwa kwenye practice. Kendo ne okete Uria mondo lose ne lweny. Tena aliwekwa kwa kiwango ili atengenezwe kwa vita. Bani biro wirgo kode kochom kode ka Farao kireso Israel. Ambaye atarudi nalo kama memeleka kwa Farao kama wana rehemu wana wa Israeli. Onikeni rado nobedi kini Nyasaye gi Musa. Inanakuliwa ya kwamba ilikaa kati ya Mungu na Musa. Egot gi malo ka Musa kwa jamb Jethro. Kwa mlima na juu Musa akichunga wana wa Jethro. Nyasaye nugi kode mbaka ni wiro winjo ywak Israel. Mungu alifika naye kwa nguvu kwa sababu alilia kisikia kilio cha Israeli. Kone ni ne miromo munda uri dhi gol Misri Israel ok e lwet Misri. Akasema wewe umetoza nikutume wewe uende utoe mwana wa Israeli kwa mkono wa Misri. Musa ni ukwiye mayot. Musa hakukubali kwa rahisi. Nothago Nyasaye gi wach nikech lweny mane duoke Misri ok odwa. Alisumbua Mungu na maneno kwa sababu vita ambayo ilikuwa inamregesha Misri hakuwa anataka. E kone duto mane nyalo miyo dog Misri ne ok onyalo dwaro. Kwa kila kona ingemfanya yeye arudi Misri angependa. Kech ne ok oa Misri ka kwe nitie. Kwa sababu angetoka kutoka Misri kama kuna amani. Misri nowuoke gi lweny. Misri alitoka kwa vita. Nyasaye nong'eyo. Mungu alijua tayari Ni Musa musekali Uria manyalo dok mondo om Israel. ya kwamba Musa ndiye kwa kiwango ambaye anaweza kuenda kuleta wana wa Israeli. Nyasaye nowuoyo kode mokonine miromo. Mungu alinena naye akamwambia ya kwamba wewe umetosha. Mondo ni wach ne joka Jakobo nasebiro mondo agolgi e twech. Ili uende useme kwa wana wa Yakobo ya kwamba nimekuja ili niwatoe kwa kifungo. Wach ne Israel naseloso kar dak. Umwambie wana wa Israeli tayari nimetengeneza mahali pa kuishi. Kama gidake nigi kwe to nigi chiemo. Mahali wanaenda kuishi kuna mali pamoja na chakula. To Musa nokone Nyasaye tanan ng'a. Na Musa alimwambia Mungu ya kwamba mje mimi ni Ere chir gi teko gi loch madalorgo mondo adhi awuogo gi Farao. wapi ujasiri na nguvu na ushindi ambaye anaweza kushuka nene na Farao. Aina mag lwenje ma Farao nigo ne Musa winjo kani malo. Aina ya vita ambayo Farao alikuwa Musa anasikia Farao kunayo ilikuwa juu. Yore duto manoneno ka Farao dilgo gi Israel nomiyo dagi ni okodogi. Njia zote ambayo alikuwa naona kama Farao anapigana na wana wa Israeli ilimfanya. Amor gi Nyasaye makaloso ng'ato ne lweny. Nimefurahi na Mungu ambaye kama namnesa mudu kwa vita. To Nyasaye loso ng'ato gi gige lweny duto maonge morem. Na Mungu anatengeneza mtu na vitu vyote hakuna upunguzo. Kata wan e rangeye ma Nyasaye obiro mondo wayudie waro. Hata sisi tuko kwa lango ambaye Mungu alikuja kupata wokovu. Ok gibedo rangeye mayot minyalo cham gi kwe. Lakini sio lango rahisi ambaye tunaweza kula kwa amani. Gin rangeye ma joma nokede igi ma kawuono wa malo mondo warakre gi lweny. Wala ni lango ambayo wale walipigana ndani yao leo tumeamuka tumvikana nayo kwa vita. Mungu wacho ni gin joteko kendo gin joloch. Agano inasema ya kwamba ni wenye nguvu sana wasindaji. Gin joma osesidho osimbo mar pinyruoth nikech lwenje mane gikedo. Na wenye wamevikwa taji ya ufalme kwa ajili ya vita walipigana nayo. To wan be Nyasaye manobiro mondo warwa. Nasi pia Mungu alikuja tuokoe sisi. Nowacho ni onge lweny manyalo chung' e nyimwa madilowa. Alisema ya kwamba kuna vita inaweza kusimama mbele yetu tushinde. Mane kaka Nyasaye nowuoyo gi Musa. Hivyo ndio Mungu alinena na Musa. Ka Musa owuok gi Israel ka gichomo Kanaan. Kama Musa ametoka na Waisraeli wamelenga Kanaan. Ondiki ni bang' ndalo 30 Ruoth ne ok owegi ma ok ogo kode mbaka. Imenakuliwa baada ya moto 30 Mungu hakuwaacha bila kuwapiga nayo ngumso. E piny Refadim e tie got Nyasaye noloro kode Musa ni rit mondi. Kule Efraim kwa mlima Mungu alishuka kama akanena na Musa ngoja kwanza. Okoni dogi wach ni Israel mondo gipar
akasema ya kwamba ende waambie wana wa Israeli ili wawase kaka ni Jehova na golo gi piny Misri vile mimi Yehova niliwatoa kwa nchi ya Misri. chieng'no ne ating'o gi bumba kamarongo Siku hiyo niliwabeba kwa gongo langu kama ya taa. na yombo kodgi wasigu mondo achop kodgi kar singruok Nilikuwa napanao madui ili nimfike nao kwa usingizi. e kaka chuo gi mon obedo piny e pap odhiambo sani Ndivyo wanaume kwa wanawake ambao wameketi chini kwa uwanja jioni ya leo. wan gorea gi kone ma Nyasaye notwenye gi ng'ato kigole lweny mar dalagi Tuko na hatua ambaye Mungu alitoka na Mungu akitolewa kwa vita ya boma lao. mondo kawuono dhako moro ol pis piny madong' gotambi e wiye Ili mama mwingine awacha pisa utabaki na kitambaa kichwani. nowinjo lot ma ruoth nolorgo kadonjo dalagi Alisikia ushindi ambaye Mungu alishuka nayo kama anaingia kwa boma lao. kata kane girade e pap Hata kama walikutana uwanjani. kanowuok dalagi kodhi ndiko min Ametoka kwa boma lao ameenda kuandika kazi ya yaya. olimo kanisa moro nogikone lony ma ruoth nobirogo Kutembelea kanisa ilifika nayo kwa ushindi ambaye mfalme alikuja nayo. mondo ne gole kuku mar dala ma jachien odilo Ili atolewe kwa boma ambaye shetani ameshika chini. ne ok obedo lweny mayot Haikuwa vita ya rahisi. ka Nyasaye dhi reso ng'ato Kama Mungu anaenda kurehemu mtu, en lweny manyalo miyo jomoko dong' ka tiendegi otur ni vita inaweza kufanya wengine wabaki kama mguu yao imevunjika. niwe oyudo ng'ato ma chunye oyie mondo wuoth kode Sababu amepata mtu ambaye roho yake imekubali atembee nayo. nyaka sondo kama ruoth okelowa mondo wayal Atasondo mahali Mungu ametuleta tuhubiri. Jehova nyalo wa malo mondo obi omany dhako moro achiel Jehova anaweza inuka ili akuja tafute mama moja ma pege chandruok osediyo ambaye usito imemshika chini. ebe kama dokalgo mondo lo wasigu onge Ya hakuna mahali anasukupita nayo kwa sindi madui. piny ok nyal luoro mondo mak lwete ka gole otodo ma entie Dunia iweze sunguka ili amshike mkono mtoi kwa matopa aliyo. wachno okawo polo garama Hiyo pia jambo imepatia mbingu gharama. mondo tumo bi oywagi e pap alanga Kwa sauti iliye kwa hadharani. ong'ama ok nyal wuogo mose ode Ni yule wasinenewa polepole kwa nyumba yake. oloa piny mondo orad kode e pap mondo wuo Dunia ametoka chini anene naye kwa kiwanja. wach ma polo kelo ni biro rado kode kata e die duka Jambo ambaye mbingu imeleta itakula naye atakiwa kwa duka. kechen be osewuoyo nyaka kama entie Sababu hata yeye amenena mahali yuko. mopenjo ni to marani Akauliza ya kwamba je, hii yangu eto ng'ama dia malo mondo gole mondo ayud resruok ni nati atatoka juu ya mtoe ili pate kurehemu. nochuno Nyasaye mondo odonji e mbaka gi Musa Ili litulazimisha Mungu ili aingie kwa usungumuzo na Musa. koni Musa winjo ywak Akasema Musa, nimesikia kilio. Israel ni e pek onge ber Israeli kwa usita kuna uzuri. joma nogeno ber orado gi gima chandogi Wenye walikutumaini uzuri wamekula kila ambayo inawasumbua. jawinyono matafari to chudo onge Vijana wanakanyana watafanya kula kulipwa. mon sombo yien to chudo onge Wamama wanasoma vita kuna kulipwa. ndalo moro nawinjo ka Farao golo chik Wakati lingine nisikia Farao ametoa saria. ni nyaka nyuol margi idwa kethi Atakusa yao inataka kuharibika. kendo nowacho ni mon ma jocholo Tena alisema ya kwamba wamama waguzi. niraduru gi mond Israel momako ich Ya kwamba kuna na wamama wa Israeli ambao washika mimba. mondo ka ginyuol to udi nyithinde mbapgi ginegi Ili kama wanasaa mkanyaga watoto wao waue. kini ni Farao wa malo mondo nyaka dongo mar Israel otieki Farao imeinuka ili kukwaa Israeli amalize. to Nyasaye ma ok nyal tieki Lakini Mungu ambaye asimalizwa nowacho niya alisema ka teko mar nyuol en emochiwo kama nguvu ya kusaia ndiye anatoa. to teko mar mako ich be ochiwo Lakini nguvu ya kushika mimba pia anatoa. mondo Israel biro nyuol maonge ng'ama omulo Au mama Israeli watasoa
Inua mkono yako.